Ngarang ki local paper Delhi paper amada haidare Manipur news ko ba nasida irei ba headline sina prasada yamna confusion ba prasada saranga ba thon ba ya pondaro na moire aduga ani shubada khar bol letter na koiga congress ka yar ki ko apam madu kari no haida miyam na handari miyam sikara karam miyam na handari no media house amana kariba kana ba look amagi press handout to pamatta madu ki press handout adu look adu ki chumra chumdabra kan chu tv ro phai even if chumame khanga so adu wargadi mari le ba concern madu ki opposite ko bidu da ki kai lebe mi ngeng da ikoi ki atop group ki world ki jo intellectual council ko ba amagi letter here ni haina biri haina press ta ga chumba particular Manipur news ko ba amuna honga aga hongi be lot de so amaka masagi na pocket gi hapsan biya ba mawong dunga miyam na hangre e ga na to sidi sambasi to nga ba game group amana chem sa ka plan ta ura thoina ma ki Manipur da amadi India da congress na awa ba pin na gi policy ba to ura ra na khanda ba ngam de media house ki marakta ai yam thoi senga ai gi local media house ki achumba pau khakta da yum hamorga ibani haina ko yam izat tawjari adu hauji May 3rd 2023 da ngasi mo thopada kana gumba khana media ki ethics bula sinaba professional media house ki ethics ki wang bada tongana kana gumba khana ki vested interested oiba political party na kana anti majority oiba anti majority oiba ki mawong de iraga na anti congress ki mayong de iraga makoi ki media khabar du na kana social media do masing yang biur masing yang ngai sendal bi de sat rai me ching ne ana hauji hai ko sida ai general secretary na su thambi re wa hauji ki lipte na thoge ya na masing foundation de irei pe pochi irei pe ani siga su sana ne lipte te irisina pirisina ai honorable Sri Rahul Gandhi ji ga malikan kharge kada makoi ni da memorandum ma pi ma gi wani jumnagi makoi ni pi hai si that 25th November 2024 da Parliament da puthokpadana koisu puthokpi mateng pang puthokpi yo haina copy to ki type to pi bale ba copy to memam su ye pi ka ba ka da khang da makha da sunam pi ri aduga sodana media house sina yamna thona phane irisina hana yana khibi matungina Rahul Gandhi the Congress president and headline ka ba di Congress president amadi Rahul Gandhi ki yana khiba ba leiraba ana marhale ani shubada amaka sabkoina sab headline birisina Congress ke yana ko apam madu kari haina miyam na me sugumba ekoi ki foundation job da ba sajanner ga auji luraba tanja sida smaila media house amma ani da particular tawr pa se basi ekoi tangai padana AICC ki level lagi so ekoi legal team legal department na kunna khanner ga kari gumba khra to hokda bi yamre hai ba ekoi legal department sabsana khalle maroti media house na athu ma to da ekoi da sing lang hai interpretation na su la English interpretation is kai ni ta khabar bong no bari khabar na la han bage English ni khabar mi na media kana ko lupam na organize namna English the press head of to ko se mari na hado pa hai ba du ba mi yaw da ba du ba media house hado pa hitragani madu ki penalty punishment pham thokane khabar salai ni na pangsai chalai raga sai lan hado ko tar gani adui khabar ni mat tai koi kai ko tau thri ya rumang di mau mai sai ni mat ta ga segi su ba aram ga hongi bedu amaka kana ko bakhra sponsor to ga palin di jaga ga lipte chai to to sidi ekoi meeting ma sen ni marta khanna na ga gi de simbi bedo madu ya nai ba til ni adu ga amna hauti media na phong ga boda phong de 2005 ka India government ga kuki militancy ga chu do na re Manipur government khangna 2008 ta gi khang ya re matam na sumi agreement da Manipur ki territorial integrity amni boundary kai helwe na ai na condition do adu yaw me agreement ta san condition do hauti BJP lega ka san pala ma tum da India government amadi kuki militant kamu ga ai koi gi July ki tang tum da ta wari chana ba matam da di Manipur ki territorial integrity boundary adu yaw to ba yaw le jaw ko ba ina mo ya na thoki extend to sang na to no receive
मसीगी से थीजल लगा वाई कई नमस्का बीजेपी लगा होगी सेंटर दसु स्टेट दसु बीजेपी लगा पाइलगा सूरीदा कांग्रेस की मतलब यानरबदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बाउंड्री मेंटेन तौगनी मणिपुर के हैम होजिना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बाउंड्री से लौथोनी हाइना अगो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की दा वारी सानबा यारे वारी सानगा सु एक्सटेंड तौगे सुगुम्बा मनम जातबा अरानबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द कायरक कदोबा सुगुम पोचित थिजलगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अमगे आइडियोलॉजी दा प्रोफेशनल इथिक्स ना नसलगा भूमि रखता आगे एकोई की मीडिया हाउस से याना अमगे इज्जत तौगने मीडिया हाउस खुली को कोई वारू बनते अदु पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना हेंडल तौबा मानबा एकोई सेक्टरियन नाइबा कम्युनल सागना एकोनबा चाक मईसीदा हेना घी हेजनगाई कोनबा मानबा अदुबा लाना फोंगपसे मसिदी एमपीसीसी की लीगल डिपार्टमेंट अमदे कोई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के कोई लीगल डिपार्टमेंट का तानरगा अथुबा मतमदा लीगल सुतमगाई कोनरकनी इवन इफ कईबा मीडिया हाउस असिना मतम साना कोई पब्लिक दा सुमाइने कोई लाना खबर दा इंग्लिश दा थंगबे हेन साउ चाइ कोई मैत्री लोन हदोपकान दा लाना हदूरे कोई खंगौ तबगी सोइबदगी नतगना कोई दखरा कई को सोइख्रेना लेबाक म्याम खंगना सेंदोरक तारगदी कोई कांग्रेस दा बदु अमदे लीगल डिपार्टमेंट नापी की बियाय अदुना ततारगदी अदुंबा मसे मतुंद फुंगी दनगाई गा लेमिनेबा ग्रुपसा सिंग मनुंदा कम्युनिट होइबा अदुगा अनाम पाव अदुगी फाउंडेशन जु फम दु करिनो सोर्स सुयेंग एंग दबिदा मीडिया की रोल से लेबा का कायहन के लेबा इंगन के से मीडिया की रोल या सावी अदुना मीडिया की स्नाउ सिंदा अपील असिगी मणिपुर न्यूज हाइबा खबर से माना फोंगी पाव सिगी मथक दे कोई कई सुसोय छोद द तौरनी हाइबसे मैम थम्स थैंक